Učimo se portugalščina Brazilija. Tema lekcije: kuhinjsko shranjevanje. O pote para alimentos. Posoda za hrano. A lancheira. Škatla za malico. O saco para alimentos. Vrečka za hrano. O saco para freezer. Vrečka za zamrzovanje. O filme plástico. Živilska folija. O papel alumínio. Aluminijasta folija. A dispensa. Shramba. O armário da cozinha. Kuhinjska omarica. A gaveta da cozinha. Kuhinjski predal. A prateleira da cozinha. Kuhinjska polica. O porta-temperos. Stojalo za začimbe. O prendedor de saco. Sponka za vrečko. O detergente. Detergent za posodo. O detergente para lava-louças. Detergent za pomivalni stroj. A lava-louças. Pomivalni stroj. A esponja de louça. Gobica za posodo. A escova de louça. Krtača za posodo. A escova de limpeza. Krtača za ribanje. A esponja abrasiva. Čistilna gobica. O escorredor de louça. Ocejalnik za posodo. A pia da cozinha. Kuhinjsko korito. O ralo da pia. Cedilo za korito. O papel toalha. Papirnata brisača. O pano de limpeza. Čistilna krpa. Os lenços de limpeza. Čistilni robčki. O spray de limpeza. Čistilni sprej. O borrifador. Pršilka. As luvas de borracha. Gumijaste rokavice. A lixeira. Koš za smeti. O saco de lixo. Vreča za smeti. A lixeira reciclável. Koš za recikliranje. A composteira.
Kompostnik. A vassoura. Metla. A pá de lixo. Smetišnica. O pano de chão. Talna krpa. O saco para alimentos. A esponja abrasiva. A prateleira da cozinha. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaroluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.